Naključite ovo, ču! Tako, koga ne znate stranski jezici se. Kućinata može da naučiti makedonski jezik? Nije, ne može da kućeški jezik naučiti, majke vi ga spali. Ej, ave, čekaj, ave, službena to beleška, ej, aj. A few moments later. Ali neko teretapis dom. Majke mi ga spali. Otvori! Ko je? Policija! Otvorite! Nema niko doma! Kako ne? Kako nema niko? Pa sve to! A, dobro, ti buga sam! Kako nema niko? Čekaj, ja... A? Pa nema niko reći. Čekaj, ja komandir odamo. Halo! Komandir Stojko! Pa vidi, pa nema niko tukaj na adresa, a? Nema niko doma, veo. Kako? Nekom šijete, ne? Svi čuknav ja, kulturno, fino, lepo, čuknav, zazvoni, vidov istu koma. Mi vika, nema niko doma. Od vrata mi rekao, nema niko doma. Kako? Mi spuši telefon. Zašto?